Igicamunsi cyiza cyo ku itariki ya 9 ukwezi kwa mbere 2026 ndabasuhuza mbifuriza ibihe byiza aho muri hose mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu nka Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi ndetse n'igihugu cya Tanzania, namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane w'Uburayi ndetse na Amerika, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse namwe mudukurikiye mu gihugu cya Canada. N'amakuru menshi cyane agezweho muri aka kanya, niyo makuru akomeje kuza agaragara imbere y'ibitangazamakuru cyangwa se kuri front pages z'ibitangazamakuru bitandukanye, yaba ibyandikira mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru ababaje cyane n'itangazo rimaze gushyirwa ahagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'igihugu cy'u Rwanda kuri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, makandaza kwabwira n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa mu karere. Reka mbanze mbahe inshamake y'andi makuru y'ingenzi tubone kugaruka kandi tugaruka ku nkuru yacu nyirizina kuri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe. Ariko gusa nihuse reka mbanze nce mu gihugu cya Tanzania mbabwire ko amakuru avuga yuko hari amayobera ku rupfu rw'umunyarwandakazi wari ufungiye muri kasho muri iki gihugu cya Tanzania nk'uko amakuru abivuga. Polisi ya Tanzania yatangaje ko umunyarwandakazi witwa Umuhoza Violette yaguye muri kasho yaho yarafungiye mu majyaruguru y'umujyi wa Arusha. Yakomeje kandi itangaza ko urupfu rwe rwabaye nk'amayobera kuko hataramenyekana icyaruteye. Mu itangazo polisi yatanze yerekanye ko hakomeje iperereza rigamije kumenya icyabaye intandaro y'urwo rupfu rwa Violette. Ku rundi ruhande ariko raporo yaturutse ku biro bikuru bya polisi muri Dodoma yavuze ko Umuhoza Violette yaba yiyahuriye aho yarafungiwe, nubwo nabyo bigikomeje kandi kwibazwaho kugeza magingo ngaya. Uyu mugore utatangajwe imyaka ye yari yataye muri yombi kubera kwinjira ndetse no gutura muri Tanzania mu buryo bunyuranyije n'amategeko, burimo no kuba nta cyangombwa kimwemerera kuhaba yari asanzwe afite. Urupfu rwe rwabaye ku itariki ya 7 Mutarama 2026 nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Duhinduye ingingo gato kugira ngo tone kugaruka ku nkuru yacu nyirizina, reka mbabwire ko mu makuru akomeje kugenda avugwa nce ku gihugu cy'u Burundi. Mbabwire ko umutwe witwaje intwaro wa MRDP twirwaneho urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watangaje ko u Burundi bwasubije ingabo mu gace ka Bibokoboko ndetse na Point Zero duherereye muri teritwari ya Fizi. Tariki ya 8 Mutarama 2026 umuvugizi wa twirwaneho witwa Colonel Kamasa Ndakize Welcome yatangaje ko izi ngabo ziyobowe n'abofisiye barimo uwitwa Nshimirimana zishaka kugenzura igice cy'imisozi miremire cyane gituwe n'abanyamurenge. Agize ati MRDP twirwaneho yamaganiye kuri gahunda mbi ati ingabo z'amahanga igamije gusa gutera abasivili b'abanyamurenge muri Bibokoboko ndetse na Point Zero Minembwe ndetse no kufungira inzira ibizatuma ikibazo cyabo kiba kibi kurushaho. MRDP twirwaneho yavuze ko kuva muri Werurwe 2025 ingabo z'Urundi kandi zifatanyije n'iza RDC, imitwe ya Wazalendo n'umutwe w'iterabwoba FDLR byishe abasivili b'abanyamurenge bibakorera iyicarubozo, bamwe bibafata kandi bunyago bitarafata ku ngufu ndetse kandi binasahura imitungo yabo. Kuva mu Kwakira no kwa mu kwezi kwa 2025 imibereho y'abanyamurenge batuye muri Minembwe yarazambye kuko nibwo ingabo z'Urundi n'izindi mitwe bikorana byafunze inzira zose banyuragamo bajya ku masoko ndetse no ku mavuriro. Ibi bikorwa byatumye abanyamurenge kandi bagurwa no kubona ibyangombwa nkenerwa, adashoboye kandi kubibona bakabihabwa ku giciro kiri hejuru cyane. Umubare w'abapfira mu mavuriro yo muri Minembwe cyane cyane abana batarengeje imyaka igera kuri 5 waratumbagiye cyane bitewe no kubura imiti. Nyuma yaho ihuriro rya AFC 23 rifashe ibice byinshi cyane byo mu kibaya cya Ruzizi n'umujyi wa Uvira mu ntangiriro zo kuwa 25 byavuzwe ko ingabo nyinshi cyane z'u Burundi zirimo n'izagabaga ibitero ku banyamurenge zasubiye iwabo. Amakuru yamenyekanye mu minsi mike ishize nuko u Burundi bwongeye kandi kohereza ingabo mu bice byo muri Fizi byegereye ikiyaga cya Tanganyika birimo umujyi wa Baraka kugira ngo zifatanye n'iza RDC mu gusubukura ibitero. MRTP twirwaneho kandi igaragaza ko ingabo z'u Burundi zoherejwe muri Bokoboko ndetse na Point Zero ari zaturutse mu mujyi wa Baraka, zatangaje ko itazarebera mu gihe umutekano w'abasivili ndetse n'umutungo wabo ukomeje kujya mu kaga gakomeye cyane uko amakuru akomeza kubishimangira. Kwihuta kugira ngo tuze ku nkuru yacu, reka mabwire ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaciye amarenga ko Amerika ishobora kandi gukomeza kugenzura Venezuela imyaka n'imyaka. Ibyo bitangaje kuri wa 8 Mutarama 2026 mu kiganiro yagiranye na The New York Times. Yavuze ko igihe nicyo kizatubwira igihe ati bizafata mu kugenzura iki gihugu cya Venezuela. Ni nyuma y'uko tariki ya 3 Mutarama 2026 ingabo za Amerika zifashe Perezida Nicolas Maduro n'umugore we Cilia Flores bajyanwa muri Amerika aho bakurikiranywe ibyaha by'iterabwoba rishingiye ku bucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Bwana Trump yanavuze niba muri Venezuela
hazaba amatora hagamijwe gusimbura Delcy Rodriguez uri kuyobora iki gihugu gikize kuri peteroli by'agateganyo. Bwana Trump yavuze ko umunyamabanga wa Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio ari gukorana bya hafi na Rodriguez. Delcy ati ari kuduha icyo aricyo cyose twumva ko ari ingenzi. Yavuze ko Amerika kandi izagenzura ibikomoka kuri peteroli ndetse no kuyikoresha, icyakora bizatwara igihe mu gusana ndetse no gutangiza inganda zibitunganya. Tariki ya 5 Mutarama 2025 ubwo Nicolas Maduro yagejejwe imbere y'urukiko rwa Manhattan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya New York ari kumwe n'umugore we muri gereza ya Brooklyn. Mu icyo gihe rero yagaragaje ko akiri perezida w'iki gihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo, ahakana ibyaha byose ashinjwa nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukaho. Ikaze rero muri aya makuru yacu ku buryo burambuye. Mbabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yitwa Ambassadeur Olivier Nduhungirehe. Uyu nguyu muramuzi rero mu kazi kenshi cyane yagiye akora muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'umukuru wa diplomasi y'u Rwanda. Mu biganiro byose byagiye bihuza Kongo ndetse n'u Rwanda byaberaga i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza tariki ya 4 z'ukwezi gushize kwa 12 Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Tshisekedi bashyize umukono ku masezerano nyuma y'ibiganiro by'igihe kitari gito byari bimaze iminsi bira i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nduhungirehe n'ubundi niwe ukomeje kuyobora Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'igihugu cy'u Rwanda Benefate, akaba rero yashinje impuguke za Loni kubogamira kuri FDLR. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'umutwe wa Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yashinje impuguke z'umuryango w'abibumbye yo kubogamira ku mutwe w'iterabwoba FDLR ufashwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tariki 30 Ukuboza 2025 impuguke eshanu za Loni zasohoye raporo igaragaza uko umutekano wari uhagaze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri Mutarama kugeza mu Kwakira uwo mwaka. Yibanda cyane ku gushinja ihuriro rya AFC M23 rigenzura ibice byinshi cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Izi mpuguke ziyobowe na witwa Kristivina Varga zishinja abarwanyi ba AFC M23 kwirukana abasivili mu ngo zabo ndetse no kwabuza kujya guhinga amasambu yabo. Ngo ibitero kuri FDLR ngo byatumye abasirikare benshi cyane bahungira muri Uganda bava muri teritwari ya Rucuru. Zagize ziti kwibasira bigambiriwe itsinda runaka FDLR n'abasivili ati bayishamikiyeho cyane cyane bo mu bwoko bw'abahutu, ati bishobora kuba icyaha cy'intambara cyangwa se icyaha kibasira inyoko muntu. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko gushinja AFC M23 kwibasira abasivili bo mu bwoko bw'abahutu ati bigamije kwerekana ko FDLR atariyo ikora ibyaha gusa, kandi ko ibyo bishimangira ko izi mpuguke zishyigikiye uyu mutwe w'iterabwoba. Yagize ati itsinda rito ry'abakozi 5 ba Loni bahawe gusa izina ry'impuguke riri kugerageza kandi guhimba amakuru asa nayo ku rundi ruhande muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ribogamira kwa genocide ba FDLR kandi gusenywa kwabo biri mu mutima amasezerano y'amahoro ya Washington. Muri make na makuru ababaje ku Banyarwanda. Yasobanuye ko izi mpuguke zihimbye amakuru mu gihe televiziyo ya RDC Radio et Television Nationale du Congo n'abayobozi muri iki gihugu kandi bikomeje gukwirakwiza imvugo zibasira zibiba urwango n'ingengabitekerezo ya jenoside. Abasivili barimo abatutsi batuye mu burasirazuba bw'igihugu nabo bakomeje kandi kuraswaho ibisaso n'ingabo za RDC. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko amafaranga atangwa n'ibihugu bigize umuryango w'abibumbye adakwiye kandi gukomeza gukoreshwa n'abashyigikira ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko mukuru wa diplomasi y'u Rwanda yakomeje kugira bivuga yitwa Olivier Nduhungirehe Jean Patrick. Hanyuma yani makuru akomeze kugenda avugwa, mbabwire ko yishwe na kanseri ya prostate apfana ipfunwe rikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Itariki ya 8 mwaka wa 1996 François Mitterrand yibaraga Ubufaransa mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi nibwo yapfuye apfana ipfunwe rikomeye cyane rishingiye ku buryo yabaye ikiraro cyaruriye abagizi ba nabi gushyira mu bikorwa umugambi mubisha wo kwica abatutsi. François Mitterrand yapfuye afite imyaka 79 nyuma y'iminsi mike yushije ikivi cy'imyaka 14 yayoboye Ubufaransa. Ni ukuvuga ngo umwe mu banyapolitike bakunze kandi gushyirwa mu majwi ku miyoborere idahwitse yateje ibibazo hirya no hino ku isi cyane cyane muri politiki ya Afurika, agaca igahigo mu ruhare akekwaho ko yaragize muri gutegura na abatutsi jenoside guterana abatutsi baze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yakorewe mu gihugu cy'u Rwanda. Manda ya nyuma ya Perezida François Mitterrand kandi yahuriranye na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Icyo gihe kandi amakuru akanavuga ko yari atorohewe n'uburwayi
bwa prostate. Imyifatire ya François Mitterrand n'ubucuti bukomeye cyane yarafitanye na Perezida Juvenal Habyarimana bwatumye agira uruhare rufatika kandi rugaragara mu gufasha leta ye gushyira mu bikorwa umugambi mubisha wo gutsemba abatutsi, uko amakuru yakomeje kugenda bishimangira. Ni François Mitterrand rero wagiye uvugwaho byinshi cyane ya mu gihe cya jenoside ndetse na nyuma yaho gato, kuko yagize uruhare rukomeye cyane mu gufasha ubutegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana bwateguye bukanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Hanyuma leta ya François Mitterrand kandi yatanze intwaro zakoreshejwe muri jenoside. Umuryango Sylvie urwanya ipfobya rya jenoside ugaragaza ko Capitaine Paul Baril wahoze ari umujandarume mu Bufaransa yari mu bikorwa bya politiki mu Rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda. Uyu Capitaine Paul Baril yakoranaga n'abayobozi bakuru b'u Rwanda, yari afite umufatanyabikorwa wa hafi François de Groussouvre wari inkoramutima ya Perezida François Mitterrand. Paul Baril ashinjwa kuba ku itariki 28 Gicurasi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yasinyanye na guverinoma y'abatabazi yari ihagarariwe na Minisitiri w'Intebe Jean Kambanda amasezerano yo gutanga intwaro ndetse no gutoza ingabo zakoze jenoside. Guverinoma y'u Rwanda yariho icyo gihe kandi yemeye kuzishyura Ubufaransa miliyoni 3 z'amadolari. Ku ngoma ye ingabo z'Ubufaransa zashinjwe guterana abatutsi bicwaga mu bice bitandukanye by'igihugu, ndetse kandi haboneka inyandiko zimenyekanisha ko abacanshuro benshi cyane b'Abafaransa bagaragaye mu misozi ya Bisesero hagati muri Gicurasi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, aho bari bagiye kandi gushishikariza kumara abatutsi bagera ku 50 bari bahahuriye, ndetse kandi banagaragaje kwirwanaho ariko biba iby'ubusa. Zone turikwazi mu gihe ingabo z'Abafaransa kandi zari zafashe uduce twa Cyangugu, Kibuye na Gikongoro tutaraberagamo ubwicanyi, nta cyakozwe kugira ngo rero zikumire ubwicanyi ku batutsi bahungiraga, ndetse nubwo radio RTM yageraga kandi muri ako gace kagenzurwaga n'Abafaransa, ntacyo izo ngabo zakoze ngo zikumire, kandi yarakomeje gushishikariza abahutu kwica abatutsi. Abafaransa kandi ntibabashije kandi gufata abari bagize guverinoma yakoze jenoside bahungaga igihugu banyuze muri icyo gice cyiswe zone turikwaze berekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo yasabwaga gusobanura muri nshinga amategeko y'Ubufaransa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa icyo gihe yavuze ko izo ngabo nta bubasha zari zarahawe bwo gukora iperereza ndetse no gufata Abanyarwanda. Uruhare rw'ingabo z'Abafaransa kandi mu Rwanda rwanenzwe kenshi bitewe n'uburyo bitwaye mu gihugu, nyamara kandi Perezida François Mitterrand ntiyahwemye kuzishimagiza avuga ko zarokoye ubuzima bw'ibihumbi by'Abanyarwanda. Mu kiganiro Perezida Paul Kagame kandi aherutse kugira n'umunyamakuru Marion Fall, yavuze ko Ubufaransa n'Ububiligi byagize uruhare mu gutuma Loni idatabara abatutsi bitwaga mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Abajijwe impamvu yagize ati ubona isano ishingiye ku ngengabitekerezo kuva mu ntangiriro, niba Ababiligi kandi baragize uruhare muri politike, ati yaciwemo abantu ibice, ati kuva mu ntangiriro wahita ubyumva. Ku ruhande rw'Ubufaransa, Perezida Paul Kagame yasobanuye ko Perezida wariho icyo gihe François Mitterrand yari umubyeyi wa Habyarimana Juvenal wayoboraga u Rwanda. Ati ku Bufaransa Perezida wariho yari Mitterrand, ati yari inshuti magara Perezida Habyarimana wapfiriye mu ndege yarashwe, ati bari inshuti cyane, ati ku buryo umwe yari nka se wundi. Perezida Kagame kandi yavuze ko amateka yerekana ko Perezida w'Ubufaransa François Mitterrand nawe yarataniye n'uwo icyo gihugu bica abantu. Perezida François Mitterrand akimenya urupfu rwa Perezida Habyarimana kandi ngo yahise ahungisha umugore we Agathe Kanziga Habyarimana n'abana be berekeza i Burayi, ndetse ubu baba mu Bufaransa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani. Kanziga yashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi kubera uruhare akekwaho muri jenoside yakorewe abatutsi, ariko Ubufaransa bwanze kumwohereza mu Rwanda cyangwa se kumuburanisha, nyamara nibwo bumenya imibereho ye. Perezida Kagame kandi yahamije ko yaganiriye n'abayobozi bari hafi ya François Mitterrand, bigera no ku muhungu we wavugaga rikijyana kuri politiki y'Ubufaransa muri Afurika, ariko bakinangira kwemera uruhare rwabo muri jenoside. Ntiyigeze yibona rero mu Rwanda rwa nyuma ya Habyarimana. Nyuma yo gutakaza uwo yafataga nk'umuhungu we Juvenal Habyarimana, François Mitterrand ntabwo yigeze kandi yiyumva muri guverinoma nshya yari igiyeho mu Rwanda iyobowe n'umuryango wa FPR Inkotanyi. Uyu mugabo yakomeje gusiragiza u Rwanda akarwima ijambo ku ruhando mpuzamahanga, kandi rwamubera ukeneye ubufasha bwa buri wese ushobora kandi kugira icyo yamufasha. Mu Gushyingo umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, François Mitterrand yari yateguye inama yakundaga cyane izwi nka
Sommet France Afrique, abakuru b'ibihugu 25 bya Afurika bashyizemo amakoti yabo bitabira ibyo biganiro ku ngingo y'ibyigwa harimo umubano w'Ubufaransa na Afurika ndetse n'u Rwanda, by'umwihariko nk'igihugu cyari kivuye mu icuraburindi rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Icyakora ntabwo u Rwanda rwari rwatumiwe kuko Perezida François Mitterrand yafata guverinoma ya FPR Inkotanyi nk'abanzi bayo. Dr Charles Murigande wari umujyanama Perezida yigeze kuvuga ngo nta nubwo kuba tutaratumiwe ati muri iriya nama ya Biarritz bivuze ko ibihugu byayitabiriye byafataga u Rwanda nk'igihugu kirwaye ibibembe. Ati birumvikana nta kuntu Perezida w'u Rwanda yari gushobora kandi kujya mu Bufaransa atatumiwe. Uyu mugabo yongeyeho ko ikimwaro kuri Perezida François Mitterrand cyari kimaze kujya ku mugaragaro ku rwego mpuzamahanga. Ati kandi kudatumirwa n'Ubufaransa rwose ntabwo byadutangaje kuko Perezida wariho icyo gihe niko yari ameze. Ati niyo mitekerereze ye, ati yari yifatanyije n'abamaze kandi guhekura u Rwanda. Urumva yari afite ikimwaro, ati nta kuntu kandi yari gutinyuka ngo atumire Perezida w'u Rwanda Biarritz nk'uko byagiye bishimangirwa. Nyuma mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka tujye ku ntambara y'igihugu cya Ukraine ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Ni byinshi nabyo bikomeje kugenda bivugwa, babwira ko ari misile ikomeye cyane yateye ubwoba abantu benshi cyane kuri iyi si. Ni misile nshya y'Uburusiya yaciye ibintu muri Ukraine. Amakuru agezweho rero ku munsi w'16 w'intambara, umunsi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere 2026. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Steve Witkoff n'umukwe we wa Perezida Donald Trump wa Amerika Jared Kushner bahuriye i Paris ku itariki ya 7 Mutarama n'intumwa y'Uburusiya yitwa Kirill Dmitriev baganira ku mugambi wa Washington wo guhagarika intambara muri Ukraine. Iyo nama yakurikiye indi yiswe Coalition of the Willing yabereye i Paris ku itariki ya 6 Mutarama, yahuje abafatanyabikorwa ba Ukraine aho Steve Witkoff ndetse na Jared Kushner bitabiriye ibiganiro byamaze iminsi 2 byitabiriwe n'abayobozi bakuru ba Ukraine, Uburayi barimo Perezida Volodymyr Zelensky ndetse n'abayobozi b'Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudage. Hagati ariko Volodymyr Zelensky arimo gushaka indi nama na Trump agamije kumusaba kumwizeza umutekano mu gihe amasezerano y'amahoro azaba agezweho ndetse no kumubwira ko akwiriye kotsa igitutu Vladimir Putin kugira ngo ahagarike imirwano. Zelensky kandi ashobora kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyumweru gitaha cyangwa se akazagerageza guhura na Trump mu nama y'ihuriro mpuzamahanga ry'ubukungu World Economic Forum izabera i Davos mu gihugu cy'Ubusuwisi. Bwa mbere kandi Uburusiya bwakoresheje Oreshnik, iyi misile iteye ubwoba. Uburusiya bwagabye igitero mu mujyi wa Lviv mu burengerazuba bwa Ukraine mu ijoro ryo ku itariki ya 9 Mutarama bukoresheje misile nshya ya Oreshnik, niyo mu cyiciro cyihuta kurusha ijwi. Bwavuze ko izo misile zagabwe mu gusubiza ibitero bya Ukraine byifashishije drone byagabwe kuri rumwe mu ngo Vladimir Putin atuyemo. Ukraine yakanye ibyo bitero ku rugo rwa Putin ndetse na Amerika ivuga ko ikeka ko ubutegetsi bwa Zelensky butakoze ibyo bintu. Iyi misile y'Uburusiya kandi ivugwa cyane nk'ifite ikoranabuhanga rishya bigoye kuba yaturikirizwa mu kirere, ifite ubushobozi kandi bwo kurasa n'ibisasu kirimbuzi, ariko misile yakoreshejwe mu gitero cyagabwe Lviv ntiyari ifite umutwe w'igisasu kirimbuzi. Ingabo zirinda ikirere cya Ukraine zavuze ko yarashwe ivuye ku kigo cya Kapustin Yale gikoreshwa mu igerageza rya misile kiri mu gace ka Astrakhan mu Burusiya. Hanyuma rero Perezida Volodymyr Zelensky aherutse kandi gukora impinduka mu buyobozi bwa politike n'inzego z'umutekano za Ukraine. Ni impinduka zigamije kandi icyerekezo gishya mu miyoborere y'igihugu mu gihe intambara n'Uburusiya kandi ikomeje kandi ibiganiro bya diplomasi bitangiye kongera kure. Izi mpinduka zigaragara cyane mu biganiro bishya by'amahoro aho hagaragaye abayobozi batandukanye n'abari basanzwe kandi bayobora. Ibi byakurikiye irukanwa rya Andriy Yermak wari ufite ububasha bukomeye cyane mu biro bya Perezida. Andriy Yermak yari yaratumye kandi ubutegetsi bwa Zelensky bucikamo ibice. Mu itsinda rishya rya hafi rya Zelensky harimo uwitwa Kirill Budanov wahoze ayobora ubutasi bwa gisirikare wagizwe umuyobozi w'ibiro bya Perezida. Budanov azwiho kandi gukundwa n'abaturage no kwizerwa n'abafatanyabikorwa b'Uburayi na Amerika. Abasesenguzi bavuga ko uyu mwanya ushobora kandi kumushyira mu mwanya wo kuzaba yasimbura Volodymyr Zelensky nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira aturuka muri iki gihugu cya Ukraine ndetse n'igihugu cy'Uburusiya.
Impinduka ntizagarukiye gusa ku biro bya perezida gusa ahubwo zanageze no muri minisiteri ikomeye. Mikhailo Fedorov, minisitiri w'ikoranabuhanga akaba na minisitiri w'intebe wungirije, yagizwe minisitiri w'ingabo. Ibi bigaragaza umugambi wa Zelensky wo kuzana udushya n'ikoranabuhanga mu rwego rw'ingabo. Budanov Mikhailo yasimbuye ku mwanya w'umuyobozi w'ubutasi bwa gisirikare. Hanakorwa kandi impinduka mu rwego rw'abashinzwe umutekano ku mipaka, mu rwego rushinzwe umutekano SBU no mu zindi nzego zishinzwe ibahirizwa ry'amategeko. Icyemezo cyo gukuraho umuyobozi wa CBU Vasyl Mariuke cyateje impaka zikomeye, aho bamwe mu basirikare n'abagize sosiyete sivile kandi bagaragaje impungenge ko byaca intege abasirikare muri rusange. Volodymyr Zelensky we yavuze ko izi mpinduka ari igice cy'umugambi mugari wo kuvugurura inzego za leta mu gihe igihugu kandi cyitegura intambara ishobora kandi gufata igihe kirekire. Intambara nirangira, Ukraine bivuga ko izakenera miliyari byibuze 800 z'amadolari Amerika yo gusana igihugu. Abayobozi ba Ukraine bavuze ko kongera kubaka igihugu ndetse no gutangira iterambere rirambye bizasaba nibura miliyari 800 z'amadolari y'Amerika mu myaka 10. Ni amafaranga angana hafi inshuro enye n'umusaruro mbumbe w'igihugu GDP mbere y'intambara. Nubwo ibisobanuro birambuye kuri gahunda bitaratangazwa, amagambo y'abayobozi agaragaza ko ari gahunda y'imyaka igera ku 10 izahuza Ukraine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umuryango Umwe w'Uburayi n'ibihugu bya G7, hagamijwe kandi gukusanya amafaranga binyuze mu ishoramari rya leta n'iry'abarwiyemezamirimo ku giti cyabo. Ibarura riheruka rigaragaza ko ibitero by'Uburusiya byangije ibintu byinshi cyane bifite agaciro ka miliyari 176 z'amadolari Amerika. Inzego zagizweho ingaruka zikomeye cyane n'intambara harimo urw'ingufu, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, inganda n'ubuhinzi. Ukraine yashyize mu icuraburindi Abarusiya barenga 500,000. Ibitero bya Ukraine byateje ibura ry'amashanyarazi mu gace ka Belgorod mu burengerazuba bw'Uburusiya ndetse no mu nkengero zako. Umujyi wa Belgorod kandi utuwe n'abantu bagera ku 330, umaze igihe kandi ugabwaho ibitero bya drone kuva intambara yatangira muri 2022. Guverineri wa Belgorod yitwa Vyacheslav Gladkov yatangaje ko igitero cya misile cyagabwe mu ijoro cyangije bikomeye cyane ibikorwa remezo bitatangajwe amazina. Yongeyeho ko nta muntu wagikomerekeyemo kandi ko abakora ubutabazi bahise bagera aho byabereye. Nyuma uwitwa Gladkov akaba rero yatangaje mu butumwa bw'amashusho yashyize ku muyoboro wa Telegram ko saa 12 za mu gitondo isaha zaho ngaho abantu bagera ku 556 bo mu duce dutandatu bari babuze amashanyarazi. Yongeye ko inyubako z'amacumbi zigera ku 2000 zari zarabuze ubushyuhe bwo gushyushya inzu, naho abantu hafi 200 bari badafite amazi mu ngo zabo. Nk'uko amakuru yakomeje kugenda bishimangira, ibyinshi cyane bari komeza kujya bivugwa kuri intambara y'Uburusiya na Ukraine.